Yes, munyemerere nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Ikaze makuru yo muri iki gitondo. Uyu munsi turi kwa kabiri ni tariki 18 Ugushyingo muri uyu mwaka wa 2025. Ndababwira ko mu mujyi wa Uvira hashyizwe bariyeri zigera kuri enye zose ahitwa Nyarumanga. Ndaza kukwereka uburyo izi bariyeri zihangayikishije kandi zikaba ziteye ubwoba. Muri aya makuru kandi ndaza kukujyana muri Uvira nkubwire ko imirwano yongeye kuramukira mu misozi ya Kibongo na Karunda. Abarwanyi b'umutwe wa 23 bakaba abagabwe ibitero bikomeye, abacanshuro bakaba bongeye gukozwa isoni n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Muri Shabunda, FARDC na Wazalendo bagabye ibitero mu ishyamba ya Aruringu. Ibi uraza kubisobanukirwa neza. Ndaza kukubwira ko Shabunda Mayimingi haramukiye imikwabo iteye ubwoba. Wazalendo 6 zose zimaze gufatwa amatekwa hamwe n'imbunda zabo. Muri teritwari ya Rucuru intambara ikaze yongeye kuramuka mu gace kitwa Rugari. Ndaza kandi kukubwira ko Alliance Fleuve Congo 23 binjiriye Shabunda nyuma yo gufata Mayimingi. Ubu rero abakaba tayari icyerekezo cyabo ari Shabunda. Ndaza kandi kukubwira ko muri turi hafashwe witwa Rehema uzwi nk'ikiyebe gikuru ngo cyari kiyoboye ibikorwa by'inyeshyamba za CRP ahitwa Ibure. Ndaza kugusobanurira neza uko ibi bimeze. Muri turi kandi FARDC biravugwa ko yavumbuye intwaro nyinshi muri Jugu. Uraza gusobanukirwa neza uko bimeze. Hanyuma turaza no kugaruka kuri ya ndege yari irimo ministre yakoze impanuka ku munsi w'ejo ku kibuga cy'indege. Ibi byose uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Nizere ko aho muri hose mumeze neza, nizere ko mukomeje kugubwa neza, ariko abirumvikana niba mutanameze neza n'ukwihangana. Ni mu gitondo cyo kuri uyu munsi, amakuru yo tuba tuyinjiyemo abirumvikana nta gutinda, nta gukererwa, nta guca impande n'impande, amakuru ukayinjiramo. Wamaze kugera hano ni byiza cyane. Nyemberera rero noneho ni wamaze kugera hano unkorere like hasi aho ngaho. Birumvikana niba uri mushyashya wowe icyo ngusaba niki nukora subscribe. Mu gihe ukora subscribe kandi uze kunyemerera ukore no kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni sinye dora notification kakagufasha kugira ngo amakuru ageze hano ku Ibendera TV uhite uyabona udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Nguko rero ko ibintu tugiye kubigenza muri iki gitondo. Mwese nizere ko ukomeje kugubwa neza. Hanyuma rero munyemerere mu kanya ngaruke twinjirane muri aya makuru ni nyuma yo kubigenza gutya. Yes, ikaze nanone ku Ibendera TV. ni ezere ko mukomeje kugubwa neza. Abantu muherereye hirya no hino mu bice bitandukanye ni munyemerere mbahe ikaze, nizere ko mumeze neza. Ngaha rero Nyarumanga aha niho hashyizwe bariyeri ziteye ubwoba kandi zikomeye. Ni bariyeri enye zose zashyizwe aha muri aka gace. Munyemerere mbabwire yuko ahangaha Nyarumanga aha muri aka gace aha ngira ngo murahabona, badukurikiye murebe neza, aha hashyizwe bariyeri imwe.
indi bariyeri yashyizwe ahagana hepfo neza ya Nyarumanga, ngira ngo murahabona. Aha rero ni inzira zituruka muri ibi bice byahagana hepfo zikaza zinjira muri uyu muhanda wa Nyarumanga, bamwe bakerekeza ahangaha bajya gushakisha, abandi bakazamuka ahangaha berekeza aho twavuga ko ari muri santere y'uyu mujyi wa Uvira. Aha rero naho hashyizwe indi bariyeri, ufashe iyi ya hano ugashyiraho n'iyi, ubwo ni ebyiri. Indi bariyeri yashyizwe ahagana haruguru. Iyi bariyeri yashyizwe ahagana haruguru ni ukugira ngo icekinge abashobora kuba abaturuka muri ibi bice bakanyura ahangaha. Iyi bariyeri rero niyo gucekinga aba bantu baturutse ahangaha. Indi bariyeri ikaba yaje ishyirwa muri ibi bice rero, ngira ngo abadukurikiye sinzi niba muri kureba neza, ariko ni muri ibi bice bisohoka Nyarumanga, noneho Gasani byinjira ahangaha hitwa ngo ni Cathedrale Saint Paul d'Uvira. Rero niho hamaze gushyirwa indi bariyeri, kugeza ubu bariyeri zose zikaba ari enye, zose kandi zashyizweho na Wazalendo. Impamvu nyamukuru y'izi bariyeri Wazalendo bashyizeho ni iyihe? Amakuru aravuga yuko izi bariyeri zashyizweho na Wazalendo kuva mu ijoro ryakeye, zigamije ngo kwambura abaturage banyura muri ibi bice bagiye mu mirimo yabo ya buri munsi. Ku isaha ya saa sita z'ijoro aha nibwo izi bariyeri zari zimaze gushyirwaho ndetse batangiye kuzamburiraho abaturage. Amakuru akavuga yuko ngo hatambutse abaturage bagera kuri 2 b'abagabo bakanarasirwa ahangaha, ubwo ngo izi Wazalendo zabahagarikaga, hanyuma rero ngo zigatangira gushaka kubambura ibyo bari bafite. Abaturage rero nabo bagashaka kwirwanaho ndetse no gutaka abatabaza. Ibi rero ngo byaje gutuma izi Wazalendo zihita zibahuranyamo urusasu, bityo ibyabo birangirira aho ngaho. Amakuru aturuka ahangaha kuri bagenzi bacu baherereyeho ibi byabereye avuga yuko ngo bitari biherutse kuba muri ako gace, ariko ngo bikaba byongeye kubura. Abaturage bakaba barimo gutabaza abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo zize kubohora ibi bice, maze abahatuye babone umutekano uhagije, kubera yuko izi Wazalendo ngo zirabarambiye kandi ngo zibamereye nabi. Reka rero noneho twanzike twerekeze mu mirongo y'urugamba, nkubwire yuko ubu ibintu byakomeye cyane nyuma yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamanukanye igikoresho cyoroshye n'ikiremereye. Ndakubwira yuko imirwano ubu iramukiye mu misozi ya Kibongo na Karundu. Aba barwanyi b'intare za Sarambwe bagabweho ibitero bikomeye cyane. Abacancuro rero ngo bongeye gukozwa isoni muri iki gitondo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru aturuka muri Uvira aravuga yuko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bongeye kugabwaho ibitero n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Izari FARDC, yari Wazalendo, yari igisirikare cy'u Burundi n'abacancuro. Amakuru akavuga yuko rero ngo ibi bitabahiriye n'ubwo ngo bazamutse ari benshi. N'imirwano ikaze yongeye kubura mu misozi ya Kibongo na Karundu, ni hafi y'umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Ibi bikabije nyuma y'uko ingabo za FARDC, FDNB, Wazalendo, abacancuro ngo bagabye ibitero bigamije gusunika no gusubiza inyuma umutwe wa M23 wari umaze igihe urimo kugenzura imwe mu misozi yo muri aka gace. Kugeza ubu biravuga ko uruhande rwa leta ya Kongo rwari rurimo n'abacancuro, ariko ngo bose ntacyo babashije gukora kubera yuko ngo M23 n'ubundi ikomeje guhangana nabo ndetse kandi ngo igenda inabasubiza inyuma. Amakuru aturuka mu baturage baha muri Kibongo aravuga ko amasasu yatangiye kumvikana muri aka gace mu rukerera hagana saa 10 za mu gitondo,
ubwo ingabo za leta ya Kongo zatangiraga kurasa zerekeza mu misozi y'amakoro aho M23 ifite ibirindiro. Ntiharamenyekana imibare y'abakomeretse cyangwa abaguye muri iyi mirwano, gusa amakuru akavuga yuko ngo abakomeretse ari benshi cyane, ndetse amakuru akavuga yuko abarwanyi b'abacanshuro ngo bongeye gutahukana igisebo imbere y'intare za Sarambwe, ubwo ngo abarwanyi ba M23 babotsaga igitutu bakabacanaho umuriro bagatangira kugenda bose basubira inyuma. Reka twerekeze Shabunda rero, mbabwira yuko FARDC na Wazalendo bongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe mu misozi cyase mu ishyamba rya Ruringu. Aha muri Shabunda imirwano yongeye kubura muri iki gitondo, ikaba imirwano yuburiye mu ishyamba rya Ruringu na Ngandu. Ni nyuma yuko ingabo za FARDC zifatanyije na Wazalendo zagabye ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe biherereye mu muhanda werekeza Shabunda Kinguruwe. Abatangabuhamya bavuga ko mu misozi ya Ruyuyu na Bishyi humvikanye ibisasu binini kandi biremereye kuva mu masaha ya saa sita z'ijoro yo kuri uyu munsi. M23 yatangaje ko ngo kugeza ubu ngubu ahantu hose hagaragara ibikorwa byo kurasa no kubangamira abaturage muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ntago bazigera barebera babona abaturage b'Abanyekongo abarimo guhungabanyirizwa umutekano. Abaturage bo mu gace ka Kigogo bamaze guhunga berekeza Bugarama, bavuga ko imirwano ikaze kandi ko irimo kurasirwa mu misozi miremire y'ishyamba. Tukiri muri Kivu y'Amajyepfo muri Shabunda, reka nkubwire ko Mayimengi haramukiye mikwabo iteye ubwoba. Abawazalendo bagera kuri 6 bakaba bafashwe matekwa n'imbunda zabo nyuma y'imirwano ikaze yabaye ku cyumweru tariki 16 Ugushyingo muri uyu mwaka. M23 ikigarurira y'umudugudu wa Mayimengi muri teritwari ya Shabunda mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ubu hamaze gutangizwa imikwabo iteye ubwoba. Muri iri joro nibwo M23 yatangije icyo bise isuku n'isukura. Kugeza ubu hakaba hamaze gufatwa abatari bakeya, ariko imibare ikavuga ko bafashwe harimo abawazalendo bagera kuri 6 n'imbunda zabo zo mu bwoko bworoheje. Bivugwa ko ubwo uyu mudugudu wafatwaga, izi wazalendo zahise ziyambura imyambaro ni ibindi biziranga zo n'intwaro zabo bivanga mu baturage, aho M23 yavuze ko niziri mu mwobo baza kuzihandura bakazipfupfunuramo. Imikwabo rero ikaba ikomeye kandi ikabikomeje muri ibi bice. Reka twerekeze muri teritwari ya Rucuru, nkubwire ko intambara ikaze yongeye kubura no kuramukira muri Rugari. Imirwano ikaze yongeye kubura mu misozi ya Rugari na Bwito, aho ingabo za FARDC zifatanyije n'Abazalendo zagabye ibitero mu rukerera bigana ku birindiro bikomeye bya M23 byo mu misozi ya Mabenga. Abaturage batuye ahanga bavuga ko M23 yahise ishyiraho ubwirinzi bukomeye cyane, ndetse igatangira guhangana n'ibi bitero igenda ibisubiza inyuma. Amakuru aravuga ko hari ambushi yabereye ku muhanda wa Rugari Kibumba mu rwego rwo gufunga iyo nzira FARDC ishobora gukoresha mu bitero byihuse. Kugeza ubu ngubu rero ntiharamenyekana icyavuye muri ambushi.
gusa ku ruhande rwa FARDC bavuga ko intambara yahagurutse mu rwego rwo kugerageza kwisubiza ibice byigaruriwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Muri aya makuru rero turi gukubita tubangura, ni munyemerere mbabwire ko intare za Sarambwe zinjire Shabunda nyuma yo gufata Mayimingi, ubu bakaba aberekeje Shabunda. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 nyuma yo gufata Mayimingi ubu ngo bakomeje undi umurongo w'intambara cyangwa se imirongo y'urugamba, ubu ngubu bayerekeje Shabunda tayari. Ku munsi w'ejo nibwo abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuga ko bafashe iki cyerekezo, imbaraga n'ingufu na morale bakaba barabihawe no kwegukana Mayimingi. Ubu rero isaka kwisa Shabunda yose ikaba ishobora kuba yabaye itombe. Amakuru atangwa n'abaturage abatuye aha muri ibi bice avuga ko ingabo za leta ya Kongo zabanje kwigora mu kurwana no kurwanya iki gitero, ariko inyuma y'imbaraga zabo ngo zikaza kuba nkeya, bikarangira rero basubiye inyuma abakerekeza hitwa Kimbiri. Ikigo nderabuzima cya Nyarubemba giherereye muri ako gace cyakiriye kuva ku cyumweru umubare munini w'abakomerekejwe n'abakomerekeye muri iyi mirwano, abasivile n'abasirikare. Umubare ngo uri kuzamuka cyane. Mbabwire ko dukomeje n'aya makuru twerekeje turi, mbabwire ko hafashwe ikihebe cyitwa Rehema Zibo. Uyu arakekwaho kuyobora ibikorwa by'inyeshyamba za Zaire CRP ahitwa Ibure, niho yafatiwe. Uyu akaba ashinjwa kuba yarayoboye ibikorwa byinshi by'izi nyeshyamba byagiye bihitana ubuzima bw'abaturage batari bakeya. Inzego za polisi zishinzwe kurwanya ibyaha, no kuvuga investigation criminal police, zafashe umugabo ukekwaho kuba ari Rehema Zibo, umwe mu bayobora ibikorwa by'umutwe wa Zaire CRP ni mu gace ka Baraka muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko bitangazwa n'inzego z'umutekano ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo yafatiwe Ibure muri teritwari ya Jugu mbere yo koherezwa Ibunia anyuze ku kibuga cy'indege cya Makhaji kugira ngo akorerwe iperereza ryimbitse. Amakuru atangwa n'abanyapolitiki hamwe n'abahagarariye sosiyete sivile aravuga ko Rehema Zibo akekwaho kugira uruhare mu gitero cyavuyemo kwiba amafaranga arenga miliyoni 1 y'amadolari yari y'amashyirahamwe y'ubutabazi, amafaranga yagombaga kugenera ibiribwa abaturage bavuye mu byabo muri Jugu. Kugeza ubu ngubu rero uyu nguyu ukaba bivuga ko agiye gukurikiranwa, agashyirirwaho impapuro ndetse akagezwa mu butabera. Uyu Rehema Zibo kandi yarakekwaho gushishikariza urubyiruko rwo muri Bure na Makhaji kwinjira mu mutwe wa Zaire CRP, ibikorwa bivugwa ko yabikoraga ku bufatanye cyangwa ku buyobozi bwa Baraka Amosi, umutwe w'inyeshyamba wari waratsinzwe mu gace ka Mabanga mu bikorwa bya gisirikare na FARDC. Kugeza ubu nta tariki iratangazwa iyo gufungura ku mugaragaro dosiye y'iperereza ku by'uyu mugabo, gusa ikizwi cyo nuko ngo hagiye gutangira gukorwa iperereza kugira ngo n'ubundi abe yanagezwa imbere y'ubutabera. Turi FARDC yambuye intwaro nyinshi yazivumbuye, akaba yazivumbuye muri Jugu mu bikorwa bya gisirikare byakozwe kuva tariki ya 10 Ukwakira
kugeza ku itariki 16 Ugushyingo muri uyu mwaka muri teritwari ya Jugu muri province ya Ituri. Ingabo za leta FARDC zatangaje ko zongeye kuvumbura ububiko bunini bw'intwaro mu gihe zari zirimo kugaba ibitero ku mutwe wa CRP Zaire. Bikaba bivugwa rero ko izi ntwaro zishobora kuba ari iz'aba barwanyi. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko mu byafashwe harimo ibyuma 108 bya AK-47 n'ibindi bitandukanye. Hakabamo ngo amasharijeri, hakabamo amasasu ndetse n'imyambaro ya gisirikare. Indege irimo ministre yakoze impanuka ku munsi w'ejo ku kibuga cy'indege. Ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 17 Ugushyingo, indege yari itwaye intumwa zirimo ministre w'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo yitwa Louis Watumo Kabamba yakoze impanuka ku kibuga cy'indege cya Kolwezi ni mu ntara ya Lualaba. Iyi ndege bivugwa ko ngo yari ivuye Kinshasa karenga umuhanda indege zorurukiraho mbere yo gufatwa n'inkongi y'umuriro maze irashya bitera ubwoba ababibonye. Minisitiri n'intumwa zose bari kumwe bashoboye gusohoka mu ndege amahoro, nk'uko mujyanama we ushinzwe itumanaho yitwa Isaac Nyembo abitangaza ngo nta wakomeretse nubwo imizigo yose ngo yatikiriye mu ndege igashya igakongoka. Minisitiri Watumo Kabanda yaragiye Kolwezi gukurikiranira hafi impanuka yahitanye abantu ahacukurwa amabuye y'agaciro Ikarondo hafi y'umudugudu wa Murondo muri teritwari ya Mucaca, aho abacukuzi barenga 40 basize ubuzima ahangaha. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbibutse ko turi mu makuru ya Ibendera TV. Hanyuma niba ugeze hano aka kanya ndagusaba gukora like. Mu gihe ukora like kandi birashoboka ko waba uri na mushyashya hano ukaba wifuza kujya muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV, twandikire tubigufashemo. Ikindi kandi niba uri mushyashya ndagusaba gukora subscribe. Mu gihe ukora subscribe kandi uke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni sinye dora notification. Ibi bigufasha kugira ngo amakuru nagera hano ku Ibendera TV ujye uhita uyabona mu ba mbere. Reka rero tugane ku musozo, gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza.